Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa di channel Raja Deki Nurman. Hari ini kami berada di kota Calang Nurman ya. Nah, ya Calang nih ya, Calang. Jangan lupa like, komen dan subscribe Nurman. Oke, yuk. Habis. Ya, ini kami perjalanan malam di Calang. Ya. Halo bro, how are you? You are insurance and my name is. Hai, Halo. supir senior. Halo. Ya, kami lagi di Calang, betul. Ini Calang nih, lihat Calang. Tuh lihat Calang. Ya. Nah. Mantap bro, mantap. Oh iya dong. Keren banget. Anak bayi sini. Aduh. Sana. Nah. Kami lagi Di Calang. Iya, rupanya di Calang ya. Ini gimana? Jangan belakang. Oh, keren. Padang sawit. Kemari deh. Ini namanya Ajir. Oh iya. Kami lagi di Calang. Iya. Jalan-jalannya keliling aja nih bos. Orang Lawung kami. Anak Medan tapi kampung. Calang.